Mohon dipersiapkan untuk saksi. Shadaqallahul azim. Kepada Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian juga nikmat rohani, mudah-mudahan semuanya dengan diberikan kenikmatan Allah, kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dan menjadikan amal baik kita semua. Kemudian sholawat serta salam kami limpahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga kita sebagai umatnya yang selalu beristiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ananda Iit. Iit tidak ada gangguan suatu apapun. Baik Bapak Ibu para undangan yang dimuliakan Allah, kami sebagai pemandu acara atau sebagai MC sedikit akan membacakan acara pada pagi ini, pada siang ini. Iya karena ya nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa وأتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث من طيب ولا تسكنوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkenan hadir dalam rangka menyaksikan acara akad nikah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekaligus ikutnya min rabbal alamin. Bapak Guru Desa Ketawinangun yang saya hormati, para sepuh tokoh masyarakat yang berbahagia, wabil khusus kepada kedua mempelai yang amat sangat berbahagia sekali. Tidak semua pelaksanaan pernikahan itu dihadiri oleh Pak Guru. Mungkin di sini satu keistimewaan dihadiri oleh Pak Guru, ya alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya saya selaku petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Kandang Haur untuk mengumumkan bahwa sesaat lagi akan terjadi satu peristiwa yang tidak akan mudah terlupakan, yaitu akad nikah. Sesuai biodata yang telah kami terima untuk mempelai laki-laki, nama lengkapnya di sini Saudara Kang Sari bin Bapak Darwa. Kemudian mempelai wanita, nama lengkapnya di sini Saudari Iit Miftahul Jannah bin Bapak Weri. Dan selaku wali yaitu bapaknya sendiri, Bapak Weri. Siap jadi wali ya Pak ya? Ya alhamdulillah ada pengawaban takan gene ya. Bikin juk nih anaknya jadi wali ya. Berikutnya konon katanya akan memberi mas kawin berupa uang 1.500.000, betul? Bisnisnya kan mas kawin ini. Jadi mau sama baik, misalnya pengantin kita kalah mentekamah juga jadi malah diucap ya. Sama aja ya. Terima kasih, dan terakhir telah ditunjuk sebagai saksi. Alhamdulillah tadi saya katakan satu keistimewaan saksinya yaitu Bapak Guru, yaitu Bapak Mulyasa, dan
Nur Salih, saya sendiri Nur lagi Pak. Ya alhamdulillah. Iya, Pak Nur ya. Untuk melengkapi administrasi, selanjutnya untuk penandatanganan terlebih dahulu. Siap dulu, fokusin itu nanti. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya itu di tablu dana binti Gandagari. Halal untuk diberi saya saya mas kawin tersebut tunai. Mohon ya. Kakek siap tak dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Zawijuka wa uqihuka ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aqul qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta pada saya
nikahkan saya nikahkan dan saya kawinkan dan saya kepada engkau kepada engkau dengan diberi mas kawin dengan diberi mas kawin berupa uang berupa uang Rp1.500.000 Rp1.500.000 bayar tunai. dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Titip Miftahul Jannah binti Gandagari halal untuk diberi di diri saya dengan diberi mas kawin tersebut tunai. Tapi bagaimana cukup? Kurang. Ini orang itu kenapa pusing tapi mas saya terima nih orang enggak. Kita bilang lagi. Makanya go ya. Go. Diri saya ya. Oh, diri saya. Ansari Bin Bapak Jarwo. bin Bapak Jarwo Nikahkan saya nikahkan saya kawinkan dan saya kawinkan anak saya nama Iif Miftahul Jannah kepada engkau kepada engkau dengan diberi mas dengan diberi mas kawin berupa uang Rp1.500.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Titip Miftahul Jannah binti Gandagari halal untuk diri saya dengan diberi mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah. Alaika wa jama'a bainakum fi khair. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha salawat min jarati fil hayat ba'dal mamat. Allahumma ij'alhuma sakinatan mawaddat wa rahmah. Allahumma alif baina kamsari ma'if Miftahul Jannah kama laqtan nabiyina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama laqtan nabiyina Yusuf Sulaiha wa alif bainahuma kama laqtan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Naib yang telah menikahkan Lihat sini ya. Oke. Lihat sini kan. Oke. Bapak mangga untuk mengambil hidangan Bapak Naib dan terlebih Bener ko na magkakaroon wala pa ko Akad nikah dan sekaligus pada hari ini pulang mohon doa restunya untuk kedua mempelai. Nanda ajak mengantennya sederhana. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Disuwun maca surat Inna Anzalnahu sepisan, Alam Nasrah sepisan,
disambung surat Ikhlas, Falaq, Binnas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Barakatihimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala tabaraka ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yu'abihi wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lahal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina kamsari wa umina iftahul jannah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha wa alif bainahuma alafta baina Sayyidina Ali wa al-Kubra wa alif bainahuma alafta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.